se sale se bouledi e robedi metsotso ka mora hora ya bosupa ke o dumedisa ke wa moela hohle mo mametseng sebeletso ena ya lesedi o le teng lebitso la ka ke Sibongile Sonopo ke moradie moholo wa ntate Saudi ke motlonye motshedi ka sebele ke phofola masira letsatsi ba re kuba wena se batla o lo kena mosimeng ka hloba be di dumela lena ke la hao le monate la thabang le nna beke le beke biki na biki ke a leboha hle mamedi ke a bona hore o sonso kene marangrang ha re tlo thaba mmoho ho ya horeng ya borobedi ka mmino monate wa monyanyako empa naneo la rona ka jeno mamedi le keke la tswana le mehleng hopola hore o teng Thabiso Mafrika ke le ka nna ka mutlwa kgaitsedi ya motho naneong la rona le monate la ditaba jwale ntse re tswela pele nna le yena he mamedi re ya horeng ya borobong a ko ntumelle fela ke pote ka mona ha ke khutla mamedi ke tlabe ke sentse ke tlo kopana le yena rutlo rona ebe tsa re tshwaretseng tsona ke difeng so mabona athi make the sulu tsa Black Friday ha Ackermans ithekele bosuku ehloyimeng yabasadi le parade sando ka 150 rand o jwalo o apara o felle ka 150 rand fela jela plus mo o khona o kena na go isa le teng ka 24 le 25 November ha Ackermans fela thank you bathong Mamedi ke metsotso e dulang hantle ho eleshome ka mora hora ya bosupa ke fetela ho Thabiso Mafrika a tla re fe tsena tsa lebelo o ka mona ka khimile kgaitsedi ya motho o a phela ke petse hantle ha monate a go re fe ntse di ya jwang kgaitsedi ya ka Maritaba Elizabeth hello girl ke a leboha hle Maritaba Pakiso ke lebohile oh okay pamisanyana all right thank you mdeni Bongani Mbatha ukupela ngwanesu nomvula Mbatha wabeveya kajeno all right nomvula habula se sekaro hobane ka morae fela ho yena mona diretenya bonzo ho matha Joel Monne matlete no Joel Monne o tswa mano matlete ka patlopeng sa matlete sa Nedbank ibe he ka morao ho Joel Monne re bona yena la Timohale a tla jwale boemong bono ba raro le o tla mabedi re bona hore lebelo lena le ntse le tswela pele Hans Khatebe ke a leboha hle a re moswa ka o motle mpo mahuko ke le buile a re mama wa rona yes lele maoba ke a leboha hle a go o mametse a le ka spanning all right le mangape nkwani Rantaudi ke le bile haholo hle re Ernest Magage Moses Khumalo Simon Sideko ke na ya teng a lula pele ke mo Afrika borwa le ka mara fela ho tla libenya nkoka matete na he ya tambo mo bobedi mono di kilometer tseno tse 20 mo tsolmonga e leng libenya nkoka o tswa ka mona ka hare ona ya Lesotho le tla re ke khutla mabedi ka kere shera ka kurang la basadi hore na ile mona ho basadi ho ntse ho etsala mo bane le teng e ba kakala ba batla ba arohana ba kensa hore re tle re bone hore na ke mang ya le eteletseng pele Diamond Dorins Kimberley Big Hole Marathon at 2025 ya re ke khutla Bosch re boela hape re kopane ka nako yane e o rentseng tumelano ka yona ke le buile haholo kgaitsedi ya ka ke a hle ke etse jwalo ha se mo mamedi ke metsotso e 13 ka mora hora ya bosupa a go reng ke pina e tla ka fora ya Lesotho ba re o a halalela Allah
halalela, 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 uya halalela, umudimo wa sose. Halalela, 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 uya halalela, umudimo wa sose. Uya halalela, 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 uya halalela, umudimo wa sose. Halalela, 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 uya halalela, umudimo wa sose. Mamedi ba watla ha monate hlopha sena sa fora ya Lesotho ba re o wa halalela. Akela buina haholo Millicent Hlalele o mmametsa ale ka mona ka Dube Soweto le hlohonolo ngaka Malekwa le wena ke lebuile gaitsedi ya motho Tsidiso ke ya leboha hle Polotso F Chila ke lebuile le wena lerato laka oh bathong Thomas Moaqwi ke lebuile haholo hle Manase ke o bone gaitsedi ya ka ke ya leboha hle kaofela bona ntse ba romella fela lerato le lengata fela ha o mpona ke le motletse na mamedi ke ntlafatsa ke lerato le le ntsong o romella lona fela tje yai ke lebuile haholo Palesa Mogele ke lebule haholo wena ngwaneso Mankobane Sibi ao ke a leboha Mphana Nthabiseng ke lebuile haholo OG section ke a leboha Palesa P Khumalo Ezekiel Chelani ke a leboha hle ere mamedi ke nke pina etla ka hlopha sena sa St Bernard High School Bloemfontein ba o tla ntho monate mona mamedi ba re sa chiga saya
Supermarket festiving ena ke le thao le monyaka fela. Di-small shoppers di fumana Pick n Pay no name 2-ply white toilet tissue tse 18 paketeng ke 109.99 e le nngwe le 2 kg Skip Auto Intelligent Washing Powder kapa 1.5 litre auto liquid detergent ke 79 rand e le nngwe. Ha Pick n Pay supermarket fela festiving ena ka la 10 ho fihlela ka la 26 November ho na le dipehelo. Nakong tsa tahlehelo bophelong mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Nke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng. Mamesi Thabang Lin lesibongile sono. Ha se mohemomedi e mashome mabedi ana le motso le mong ka mora hora ya borobe ya bosupa ke nako ya hore ke tle ke fetele hape ka mona ka Kimile ke kopane le Thabiso Mafrika saga Ke elebuile he Mamani Bongi o fela o nepile tenya mamedi re ntse la pele he lebelo lena le lena thafwamane metsotsong e mashome mararo ka moraba ya bohlano mme ke bua tjena he le se le mathile hora le metsotso e mashome mahlano a motso le mong jwale re haba di hora tse pedi le ntse le tswela pele mme ka hopola hore hembe lebelo lena le lebelo tso re bonyane he le tle le mathe fela di horeng tse tseletseng le skela feta a o tebo kubeka ke a leboha hle gaitsedi mashome a mane a metse mmedi fero le pedi hana mona he lebelo la Diamond Dorins Kimberly Big Holder me mamedi a shaki sheba he tlakoreng la basadi mona basadi a re so fumana hantle hore na o etsa la ngobane hona le se tlhotswana sa basadi ba bararo ba ile gore ke bona ba ntseng ba le tse pele mme ba gobokane ka haro bona mono he ke Karabo Mailula re boela hape re ke le kabi ka roma metsale ka Bloemfontein ka Bergman ka 89.9 ke leboha hle Dikomo Jeanette Chabatsani ke leboha hle ke thaba le wena mamani Mama Dibongi wa Lesedi FM Aaron Palisa Mathato a roba metsale ka Bloemfontein le yena ka Phase 6 ke a leboha hle Mmabasetsana Tanga ke a leboha hle Sibosha re ko jele ka tsebe Lebu are mornings bosh morning nana so Hannes Simela ke leboile Abaya Danki Rafela hi Bongi Bacela are hellos bosh Muslanja Machalani ke leboha hle baby Gugun Hlapo ke leboha hi girl Auntie Wama 2K are motle
ke tla ke ko ferna ibe matlete a tla mo sebetsa hantle kwana ntlheng ya tšhelete ba tla hle ba tsamaya jwang ba ka sa ka tšhelete e kae empa sa bohlokwa seo ka sokola gore lebelo le le mamedi le fa matlete monyaka gore ba phunyeletse ho lo matha lebelo la la mokoka e la comrade le matwana selemo le selemo mo le lebelo le sakana e ba teng selemong sena e le lebelo la la Two Ocean le matwana ka manika province ya Western Cape empa re ta bona mamedi a re khutla pele re fitla ho rentsane tsa bobolobedi rona ibe matlete no anteng a le keletse pele sa gore la banna e leng Bennett Seloi na ebe o tla le hapa kapa ba tlang ka morao yena ba tla feta ho seletho mama le bongi ke le buile re kopana he kana kotsane ha se re sheba ho rentsa bo robedi ke lebile haholo kgaitsedi ya motho mamedi ke metsotso e 24 ka morago ra ya bosupa hopola he e tla re fitla metsotso e 30 ka morago ra ya bosupa re tlo kena ho tsena tsa kezaka Meloding Community Choir bare boleke maipatile Sebongile Sonoko Olisegile
o sa lushia o a phela morato ke phetse ke kopa o ntshwarele fela jwang Mamedi ke metsotso mashome a mabedi na le metso e robong le sekoto ka mora hora ya bosupa he ne go nketse pina e monate e neng e tla ka hlopha sa KTM ba thewa ka mona ka Northwest ba ne ba tla ntwe monate ba re ke ne ke dutse ke lebohile haholo wena motshe wa tlake thuso mothobi o batho Malebo Rebecca ntsogele mabedi Malebo Rebecca are Mugel aga ibona aga ke go reditse ke ka mo Hammanskraal Aroma metale ka mona ka Hammanskraal ke lebohile haholo hle wena ngwaneso Paul Makau ke a leboga gaitsedi ya motho ke lebohile Kido Mwalusi ke lebohile haholo mamedi hle ha o ntso mametse e dula hantle mesotso ho ye mashome a mararo ka mora hora ya bosupa ke nako he mamedi ya hore re tlo kena ditabeng tsa rona tsa Kezaka empa pele mamedi hle re ke tle ke o hopotse fela hore ditaba tsena tse o re buang ka tsona o di tlisetswa ka motlotlo ke ba Kezaka me bona ke bathusi ba di stokvel le megahlo ya mapato se wena o ka se etsang he mamedi ko letsetsa 081 596 1065 072 938 7256 o ka ba romella le WhatsApp ba teng hape Facebook le qhepeke Kezaka Stokvels and Burial Societies show ha ke etsa jena mamedi ke tlo buisana le moeti wa ka empa pele re ke etse jena Kezaka mokabelo o mong le o mong hoseng ka 7:30 go thabang le nna o ithute haholo ka hore o ka ntlafatsa stokvel kapa burial society sa heno ka tsela efe re bua ka ho tsetela ho boloka di-funeral cover le tse ding tse ngata bakeng sa lesedi le fetang mona letsa kapa romella WhatsApp ho 081 596 1065 kapa ho 072 938 7256 Ha se Mohamedi o sansa a le teng Aus Alushia ke ena moeti wa ka Aus Alushia ke o amohela tshebeletsong ya lesedi dumela hle re lebohile haholo Aus Alushia ne le tshwere mosebetsi o motle haholo bekeng e fetileng hanyane pele re kena ditabeng tsa rona hle a go re qoqele ka ditaba tse Very celebrated the SPS award rena ka Rustenburg Civic Center be ke ne fitileng mo le gore re kgonne go kopana le digrupu tsa go fapana digrupu ka nnete di ikemiseditse o tšhentšha seemo se le gore ba ka ra sona mathata le gore re kopana le ona re a ba bona re kgonne go kopana le digrupu tsa go makatša ka nnete go tshwana le digrupu tsa go tshwana le bo Eco10 batho ba ile gore ba kgonne go fihlella o thoma dikgwebo ka mo digrupung tsa bona gore ba kgone go tsweletsa tse dingwe le go fokotsa tlhokego ya mešomo a bone re a leboha haholo ngwaneso jwale ke mona he ke a tseba hore ntse le thusa di stokvel le di burial societies mathata a ntseng le kopana le ona ke a feng e o le lekang hore le a lokise ka di stokvel ke a leboha mathata a ile gore re kopana le ona ke gore digrupu tsa rena di tswela pele go sa tlhoki di-underwriter re kgonne kopana le e nngwe ya digrupu mo e le goreng ba boloka tšhelete ya bona a ile ke tsa mohlala ke re ba contributa di-contribution tsa bona ba fa bongile ba tseba gore ha ba hlaetswe ke lefu bongile ke ena a tlo lefellang ditefello tša lefu bothata ke bo ha bongile ka gobane bongile ke motho fela ha yo register a ka hlokofala grupu tša rena di kopana le mathata a le gore a ba kgone gore ba patele di-claim se sengwe gape ke gore bongile o sa berekisa savings account e ile goreng a ya designelwa gore e ka dira tša di-claim tša mapato ke ya polokelo so digrupu tša rena tše e le gore re kopana le tsona bontši ba tsona ba feleletse le gore ba na le mathata a le gore a gona tšhelete ya go patela tša polokelo so
a ba kgone go tseba gore ba tshwanetse ba hloke di-underwriter ntle le gore ba beye ko polokelong ka gore ya polokelo ke ya polokelo tsa mapato ke tsa mapato di hloka an underwriter. E utlwaetse hantle Aus Alusia re a leboha jwale mohlomong boemo bo le kenang le thusa ba professione ke boemo bo jwang le ba kenya eng mohlomong ona le di-class tse bang teng bakeng sa bona. Monday to Friday and Monday to Thursday from 9 o'clock go fihlella ka 4:30, and then Friday from 9 o'clock go fihlella ka 2:30 re ba ona gore re thusane le bona re ka rata gore ngwaga ga go thoma di-group ka mokebe le goreng di thoma ka tsela maleba gore re be le tswelopele. E utlwahetse hantle ha re phethela ditaba tsa rona a go re qoqelehe ka tsona ha batsi di SBS award. Ke leboha di SBS award tsa rena di fihlile mafelelong ke mo le goreng re feleletsa go jaja di-group tsa Northwest, and then re tlo hlalosa gore ke bo mang ba tshupa sefoka ba rena ba Northwest le ba Gauteng ba ile gore re tlo ba hlalosa Ao motla ga ba bona o so le teng. re ka lakatsa gore di-group tsa rena ba ka tla ka bontši ba bona ba tle ba tšheletsego ka gobane go di-SBS awards a se mabapi le tšhelete fela ya competition ke mabapi le thuto ya tsamaiso ya di-sport fela le di-burial society. Ke lebohile haholo hle Aus Alusia e se ka mosebetsi wona le ha re se re ya mafelong a ona e se ka ba mosebetsi o felang o nno tswele pele bakeng sa o thusa bamamedi batho ba enang le di-stockfele ka o fapafapana ra leboha. Ke lebohile Aus Mamedi ke yeo he Aus Alusia a bua ka ditaba tsena tsa ke Zaka hopola hore sehloho sena ne re sehleseditswe ka motlotlo ke ba ke Zaka ba thusang di-stockfele le mekgatlo ya mapato wena o ka lesa kapa wa WhatsAppa nomorong ya 0815961065 kapa ho 0729387256 ba teng hape ho Facebook mme le qhepela bona ke Zaka Stockfels and Burial Societies show. Ha semohe mamedi ntumelle fela ke ye mabenkeleng hanga ke khutla mabenkeleng ke tla be hape ke tlo kopana le Thabiso Mafrika. FM One Life Insurance e fa monyetla wa bapala Winning at Life le One Life Insurance kena ho website ya www.lesediafm.co.za kapa SMS One Life Funeral le lebitso la hao ho 38596 mme o ipe monyetla wa o ikgapela karolo ya 50,000 rand. Dula o mametse Lesedi FM mme re ka fetola bophelo ba hao. Eketsa monyetla wa hao wa ho hapa ka moputso o ekeditsweng wa 2,000 rand e bang o kgetha quote ya life cover e sa o tlameng ya One Life Insurance. SMS ka e kosa 150 SMS tsa mahala ha di sebetse. One Life ke mofani wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng le ho ba mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Melawana le dipehelo di teng online. One Life, changing lives.
Masanda wana ba batla wetsa bonnete ba hore baeti ba bona ba DRC ha bana le ntse motsemogolong wa naha Pretoria le ha o le jwalo the railman ha ikemisetse ho fumana sephetho se hlomphehang ha ba bang ba tjhakile ela ke papadi ya lotola pele ya mokgatlo wa Asia CAF Champions League Mamelodi Sundowns FC e ntsha la botaka le FC St. Aloy Lepopho ka moqebelo ona wa 22 Pudungwana metsotso ya 30 ka mora hora bobedi thapama ka ho tloha SABC Plus le SABC 2 e le bue mamela ditshebeletso tsa radio tsa SABC ka ho ra boraro thapama e tlisetsa ka motlotlo ke SABC Sport. Hasimohe mamedi ere ke tle ke fetele ho kgaitsedi ya motho Thabiso ena le akala wa bona la re wa kala wa futumala hobane ke bua tjena mamedi le se le mathile di hora tse pedi le metsotso e 10 mehetla gore la banna mona ho di kilometera tse 40 a metsomedi fielone pedi ya ntseng a leteletse pele ke ena Bennett Siloyi ke mo Afrika Borwa he mo atletenwa tlhakoreng lena la banna mehe o le mo di 20 a metsomehlano o hlaile ka la 15 kgweding ya Sabijana ka ho bona le ka re o butse seseninyana wa bona la hore e kare e banga ka hlamamella o tla sebetsa hantle mo atletenwa e leng yena Bennett Siloyi ha re sheba mamedi mane ho di kilometera tse 20 ya motsolo mo tlhakoreng la banna ile Simon Sibeko ke mo Afrika Borwa o petetse he lebelo leno ka hora le metsotso e tsheletseng o tlomana boemong ba bobedi ho tswile lebenya nkoka o tswa ka mane ka harona ya Lesotho o mathile hora le metsotso e tsheletseng boemong ba boraro ya ba Simon Matthias ke mo Afrika Borwa le yena o mathile hora metsotso e tsheletseng boemong ba bone ya ba Eric Ngeno ke mo Afrika Borwa o mathile hora le metsotso e supileng boemong ba bohlano ya ba Precious Mashele ya mathile hora le metsotso e supileng le yena hene ke mo Afrika Borwa ke ba bahlano ho bane ba 10 mona he ho banna ho di kilometera tse 20 a motsolomong seno he ke sona sephetho sa simuso a thoba sa di bane mabedi mona kilometereng tse 40 a metsomedi fielwane pedi a o nete he ha o so bona lorna re sebeletsa kae ho bane ba retsana bane ba bararo ba o kileng ka bua ka bona pejana mane e leng Karabo Mailula Labina Haitope wa ka Namibia Florence Nyagiri wa ka mona ka Kenya e santsane e le bona he mamedi ba mathanga nete lore ba mumane ha bohloko bona ba isale ha o so be le atswanga tjaro ya mabona ke dinja empa he tla koreng la banna jolo ka ke hlalosa ke re Bennett Siloyi mo Afrika Borwa ke na ya le teteletse pele mona mo bona ngore wa qala o batla a bula sekgeo o batlana ba mosetse morao ke di hora tse pedi le metsotso e 12 he lebelo lena la Diamond Doris Kimberley Big Hole le ntse le tswela pele hantle fela ka hara Diamond City ke hana teng ya Kimberley province ya Northern Cape ka o tshola es Bosch e re ke bole ke ritse ke khutlele wena ke leboile haholo kgaitsedi ya motho Mamedi e leshomele metso e supileng pele re fitla ho reng ya borobedi ke leboilehle wena Khathazile Sinawana ka mana ka Hoodlands re ngwana ka ko jile ka tsebe ha monate abuti Jerry mo German ke leboahle ke a o bona hle kgaitsedi ya motho a re ka ba ka o bona qetellong abuti Teboho Kubeka ke a leboha hle a ga jealous down mona fatshe ha ke tsebe hobaneng o tse fela jwalo mamedi marangrang a re jealous down mona fatshe Ntimele mamedi ko nkela dipina tse pedi ka tatellano ke tlo nkela Masesilia a to sprayed ba o tla ntho monate ba re ke kgalele re ha ke khutla mono ke tla be ke nkela Masesilia a Saint Gezito ba o tla ntho monate wena mamedi wa tshebeletso ya Lesedi ba re sefako sa dinehello utlwa
khalele alere tsebe batla ho re bona kajeno lena sere kopane le tonti bane khalele alere tsebe batla ho re bona kajeno lena sekipitile le tonti bane khalele alere tsebe batla ho re bona kajeno lena sere kopane le tonti uka khalele alere tsebe batla ho re bona kajeno lena sere kopane le tonti hobane ke tsetsang le lumisa karinja bo maraki karinja bo mapaku karinja bo majesi Kitoli lumisa karinja bo maraki karinja bo mapaku karinja bo majesi Khalele alere tsebe you can't see me sere kopane khalele alere tsebe kajeno lena sekipitile le tonti bona karinja bo maraki karinja bo mapaku karinja bo makesi kitoli lumisa karinja bo maraki karinja bo mapaku karinja bo makesi kajeno lena sere kopane le tonti bane khalele alere tsebe ala karinja bo maraki karinja bo mapaku karinja bo majesi kitoli lumisa karinja bo maraki ay man karinja bo mapaku karinja bo majesi khalele alere tsebe batla ho re bona kajeno lena sere kopane le tonti bane khalele alere tsebe batla ho re bona kajeno lena sere kopane le tonti bane Olha isso aí, Sarututa, Serinaka, Serinaka, Sarututa, Serinaka, Serinaka, Sarututa. Chincha!
Abana he mamedi ke Masisilia Saint Kezito bane ba otla ntwe monate mona ba re sefako sa dinehelo ba re pitle ma montsha ase motle chomi Mauritius Yo, aya ba shapa ka phapa se tjena. Mamedi ke nako ya hore re mabenkeleng ha re khutla mabenkeleng re tlo kopana le Thabiso Mafrika. Le imona ho sireletsa le badlapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAfrika borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. Re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa hore ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tsheko tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Inke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng. O mametse Thabang Lin le se bongile sono. Ha se mo ya mamedi ke nako ya hore re kopane le Thabiso Mafrika sa ga makolometsa. Kaitsedi. Re ya leboa he mama ni bongi chomia makem mama na 2K. Re ya leboa sponsor. O tla rona tjena e kgaitsedi ya motho e lo re se re fumane mohlodi le hlakoreng la banna mane o di kilometera tse mashome a mane metso mmedi felwane pedi e le lona e lebelo la mokwa o ka le leholo tsatsing lena mona ho Diamond Doris Kimberley Big Hole me mohlodi wa lona ke yena Matlakala Bennett Soloi e o kileng ka bua ka ena pejana hore e bang fela ka tisa hene a ka hla a le hapa mme o ila hla fela a etsa jalo bana o le phethetse a mathile di hora tse pedi le metsotswana e le shome le metso mmedi ka thoko ho tloha mona he boemo ba bobedi ya tsile mono ke mo Afrika Borwa hape e le nyana Stephen Mokoka o tlile a fela ka mora Matlakala Bennett Soloi hobane Stephen Mokoka o phethela lebelo lena he boemo ba bobedi ka mora re atle a mathe di hora tse pedi le metsotso e le shome le metso e mehlano e le hore Matlakala Bennett Soloi o mathile di hora tse pedi le metsotso e le shome le metso e mmedi wa bona hore phapang ke nakong nyana e nyane fela ho no sontso bona hore Stephen Mokoka o ne a batla a tatamela Matlakala Bennett Soloi fela ha o sheba he mabedi pejana mane ho di kilometera tse mashome a mabedi a metso e meraro matlete ana mabedi e le Matlakala Bennett Soloi mo le na Stephen Mokoka Stephen Mokoka o ne a batla le morao he nakong eo ba neng ba se ba entse hora Stephen Mokoka o na le boemo ba leshome le motso le mong e be le hore Matlakala Bennett Soloi o ne a le boemong ba bobedi ke ka nako ela ha ke ne ke tlhalosa hore boemong ba pele mane ho ne ho matha kapa ho nontse ho matha moatlete no e leng Lucky Mohale jwale wa bona hore ka nnete Stephen Mokoka o kgone hore a sebetse a fete bonyane he matlete a robong kaofela hore a tle a tswe jwalo boemong a bona ba bobedi tlhakore la basadi mamedi nnete ha o so bona hore na re sebeletsa ka hobane ke tlhalositse ka re a mararo matlete ana ntsa momane ka o tshwana ka pejana ha ke ne ke hlalosa hene e leng Karabo Mailula Labina Haitope ya tswang ka mane ka Namibia Florence Nyanyiri ya tswang ka mona ka neng ya Kenya ba batla ba momane a bohloko fela mme bona ba se ba mathedi hora tse pedi metsotso e mashome a mabedi a metso e meraro
le metsotswana e ntseng e nana ka thoko hona hlalosa hore mohlomong ya tla mo fitla molengwane wa tlholo o tla matha dihora tse pedi ke a gola go ya dihoreng tsane tse tharo ke ka mokgo re ile ka mo a akanya taba tsa rona ka teng go maatlete ana a basadi ao ke seng ke bile ka ona mama Lebongi e re ke se ka ijana kwena bane ke shebile re tla boela pele kopana le wena ke a dumela re se re tla nna nong la thuto ka morago ra ye borobedi ke leboile haholo kgaitsedi ya ka ke tla etsa jwalo a leboha a se mohe Hasimohe mo medikimetsotso e dulang hantle e mehlano pele re fitla ho reng ya borobedi ke lebohile hle Selwane Itumeleng wa tsa mo media re nga re fela win girl ke lebohile le wena Nomvula Ndlebe a re pososelo ka mehla a re fatshe ngwana ka re o qetile Masabata Shale a re ke ka mona ka Twesprit a ntho ke batlang o etse engwe fela ka bona ke batla o lumisa ka dintja Au mamedi e hle re entse ho lekane ka minona wa rona o monate wa monyanyako tshebeletsong ya lesedi jwale ha ke tswa tje mamedi ke itahla ke tlo nkela hlopha sena sa Motheo FET College ke batla ba utle dipina tse pedi ka tatellano re ikwale taba yena ke re batla re kwale ka noto e udimo ba tlo tla ntho mona mamedi butle re se ka bua ntho tse ngata utlwe Sopranos Altos Mabasutu ke maputisi Mabasutu ke maputisi aibo Yes. Oh, the tenors in the house. Babu Simavedi. Ke ba thabiso Afrika he bana. Lesedi FM. Utlantshweni. Uka mabeji. All right, keep that in. I
utlwa Sonia bana atiwa ba 2000 Sonia bana antiwa ma 2000 hayi hora ke ya borobedi tsebeletse ke ya lesedi ya lekgotla la gaso la Afrika Borwa di engwane moeti o re balla ditaba Mpopo How chomi Hamonate